Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Benda kasni, iyo prang ngut ki positive cases as a state of Meghalaya. Iway ide mana West Garhwell District, iway ide na po Riboy District, in Rewood kini na East Khasi Hills District, Sunwood kini na po East Khasi Hills, Sunwood kini na BSF, uway pada day balik ban aten ya ka jingatho ang te Greenwood Resort. Te haduk menta kiba ngila pha ya ka sampul ban test. Haduk menta ka sengi. Kiba ngila pha haduk menta na ka benta ban le ki testing ilong arhwe hajar Traspa Saufun Riu. Itu kibuan na Sabar jongga Meghalaya apa na Sabar jongga Meghalaya hadu mentas po Meghalaya ke jongi kilong arpo hajar aspa prafu ar. Kini ki total kibagian ke break up jong ki positive cases state Meghalaya ke jongi hadu menta East Khasi Hills kilong khat in Yongwood Kanriu gede naga BSF uway ude ba aten ya ke jingetho angte Greenwood Resort. Na Riboy ngidon kat ar kliki active cases inyo gede ki male but son gede ki female. Nangta na Southwest Garo Hills ngidon ar atang arli kita gede bro angut gede ki male. East Jatja Hills tangi way gede male. West Garo Hills idon langut ar ki male iwei female. Southwest ngut bro ki ba 10 ya ke wedding na Shillong kiba yo ya ka wali attend na Shillong kilong sa fuwe ngot tang ibay bana Shillong iba ngat hangani ka ada test slot ini ki baro sa fuwe tang up ya ka report laingot sa laingot da prank ini ki sa fuwe sa laingot kidang dang bala ban test andai live for prangot ada test test negatif right. Kung mangilong nado katu sisa jan ngidon ka akaun. Ngilaban akaun. Na kini ki basangut mandasi kidon kidi ki badang kidi return is. Kidon bere kidi high risk contact yung kitu ki balong positive hang tu. Takamon ngilaban akaun kidon be hang tu kidi ki kedu iki hakatu kopor baki don ha gam ka jongki tingilaban akaun iki. Ladang ngimlaban akaun su nang nu ki wan kum nu ki yo ta tingilaban ong ba kadon ka spread hakatu campus. Ta kadaw ngilaong ba nang tu napo campus kemdai ban mi Sabar bat kini ki badan Sabar ki basawa Sabar ki ban training tu kemdai ban rong po wan nabar ki return is ki balong positive ki kidon kini contacts ki badan bat ki khamtam po PSF ya katang ngilaban ong kading na kadaw kabar kadaw bare bare sharif hoy kadai ba satai sa Assam ka buka ka sapo Guwahati ka ajur ba kes ti tangnu uni way kes bangiyo positive index kes pawan sini niyo siway positive nta nang tu badai na ubri contact tracing bangile na ini first index case ti kadahi kalong ba ngiladap ong hinado ningkong ba ka search kan sawan ni ba kanu ko por kan wan ngidi banong ready pada bantakel ti kum kalong bantakat barang wan gini ki positive case ngidang la bantakel kimde bangimla decision jong government ba kitu ki bari ki try stong ki jongi ki laban wan phai hadu bantarung imla ban khangi ki ta kadi nomor kabadin kong kabar bari kini ki we ki batre po central government offices ki batre po ki force imla ban khangi ki bakinwan nomor bun mo ki ki basakut slasha Sabar nomor ka lockdown ki dan po ka leave ti ki haban wan phai pada naga leave to ki haban wan trace ni tendai ke precaution ke mengisim babar khat ki bawan pada deban quarantine ki ngisim ke sample nakata-kata ngi sayo gini positive cases nei dang pelaj-lajan be ki bawan takamot ngilaban nomio gini ki cases bangi ladang mio ban test ki nei nomor baka test jongi kalong stringent ngi perking maha kam test ki takada ngi sayo gini ki positive case kan ni Ribon berkham bude inom Meghalaya ni bermot Meghalaya kamdan bermot jikha dari state Meghalaya kita ngi kamtip hari jing sya ngi psya ban plong tang ge jeseng rum psya ban plong gi maniam psya play kumur la ban plong mela te kala long sun ke bangila
we had creating and biting the problems.